I onda se neko pojavi i kriče. Evo počinju ljudi umrsti. Priča se Raja. Došao i taj moment kad ja trebam da idem u Njemačku. Mi smo jedno vrijeme spominjali to da planiramo početi život iz početka tamo, negdje u toj tuđini. Ono što želim da skrenem pažnju jeste da zaista evo ja i mladi ne odlazimo iz razloga što ne volimo svoju domovinu. Došla je naša domovina bez srca, bez duše, bez zagrljaja. Mi odlazimo zbog sistema. Odlazimo zbog ljudi koji vladaju ovom državom. Mene zaista duša boli, ali najviše me boli iz razloga što ja nisam ni prva ni posljednja. Pa evo prije 5 minuta svoj evo ostalo ovdje u jednoj domovini. Ja dok idem u apsolutnu tuđinu bez igdje ikog svog. U ovom live zaista ne mogu puno toga da kažem. Sve se emocije skupile. Ali želim da vam kažem da zaista od srca nikome ne bi poželjela ovako iskušenje, a uistinu jeste iskušenje kada se morate odvojiti od svog vlada. Ljubim vas sve i halal, stvarno ne mogu više da pričam.